date sugar daddy eye de pa wo say that time no mo so omo ahode no kofom kakra so wo na oye adwuma ni nyina wonya obema wenyi na de na to ho na wa wo brain person nam ne boso o feel say wa ma na ba ni manti brem aye sugar for no say young girls ni nyama do san nam ni trim na suechi ama de peg kakra wo de aba ne nufu anobo na opochechecheche wo say ni muni ama no esa sorry gina ho as akwala samosi so nti no mo penkwala no mo penkwala ye yom ho adwuma yi do you know say a mama they need sex and yeah tifie na say ya warrior we don't even care say you feel say your mom aduane di no mo adware no mada but they need sex sure and akoshia young girl abontia when it says so baby wo ye ho a say ye tena cha ye ho fono but small girl na enyo ne ne lete okowoma be 1 week no ehun ba ko 3 days no ehun ba ko so bibiom baby aye fresh it is a freshness na wo papa na dream no bibia obe request bia all request po ode ma no dog no say dog na nya one style o nya one bayi dog ne bebre be o de ma akesefo a they can do it want me ma okese position a ye ka say scissors ana there are some styles oba no especially so oba na wo top as ni ti be ba from ne men koye mbuko but oba slim still bia obeka so oba slim adepantu betimi aye position pa na me no men hwe me kese because bi wo ho o show kese obeka say na position be na adepa betimi men hwe me kese na nye nmudwanfo mama akwa ba enframbra adepa tv eso midi no e de shode na ye bedi nkomo papa na ya bepie mu e wo Belle's Beautel na ye bedi nkomo na enne nipa menya no ha me ne bedi nkomo e ye adepa na ye frɛ no adepa na enne ye nkomo twetwe a ye bedi nyina ye bibisa se uzu se denti na enne mayiwa na aba no kame akoye se ye pe sugar daddy pa na mpanifo no so ema no so epe ye nkola meme ye abai na ye denti enne adepa wo ha se de amekan no nti we de ye 1 million mo so betimi aba ye dwumadi su bi ba bibiara wo bia opese ye nto nchewa wo de hala me keke number no 0243434246 hala me ye beba ba bia wo bia adepa ye fabo mo okode adum very fine that's it so why if pa utini de se wo ya na wo ya na makotwa meti ene me bedru ha na wo hwe mitri ho pa ehwo na Bella che me so shodi etrin we de odi host program enye Bella you know that we are beba ho Bella na etwa me simple one you nti what 2 week na to ho o se there be shodi 2 week no nti na wo hwe me am 2 week na to ho ai ye wi a ye de eye baby aye wo bia de beto ho na wonso hu na ene ye hwe enema ye bedi hu nkomo ene die mu me pese ene me no nkomo die mu no enye simple kra me pese me misa se edi nti ena sugar daddy ye hwe sugar daddy nkola na aba ne die nti no mpe sugar daddy pa me da so binua o de kan bo se sugar ya de sugar and say ya de your husband your sugar daddy husband omo adwuma ne sen na daddy for no so omo adwuma ne sen house band they say ya chichire wo fie sugar daddy o sugar ewa bonse na eye member wa no maba no omo pay sugar daddy for bebre because you feel so omo you responsible sugar daddy for responsible so your mentality no ye because omunyi nti aya no mpeso mbebu omu ani mase enti se ubisa ne bibia baby ehye bia no wo yi aba obekwa kwatwe am oni bi cross o de ma so kopeba what you say wo say eya na mami kanko wives no wo kakra o shia na yore no na die eseso ye ma ne bia style okuntunji oko fanta fancy o nyina wo bombastic styles in the bebre yo the ultimate nyina no ye be ye born atena se we tu agum
but girls no sugar daddy no hu ni say onye on ne wo fie enti you are request bia no de ye de ma no enti so to me bu mu gine a ye ngi nyina tugu fregu enti bu mu gine no bobo bi so kire de no mu bu o mu gine oni minia bini baby ahwe ye fi se wo hwe ye wiade a na ye polish o be hwe ya anajo dia na ye can plane ten e can plane at the party TV so ne wo no at the party TV at the pa okasa wa the party so we at the pa na wo san kasa wa the party TV so minia shadi oni ye mbaba emeba wani bi wo ho no ma me da so wo mbaba wa ne la mama hwe body no mon hwe ne wo me mu still I'm so young who date sugar daddy eye de pa wo sa time no mo so omo ahode no kofom kakra so wo na ye adwuma ne nyina wanya obema wenyi na de na to ho na wa wo brain person nam ne boso o feel say wa mana ba ne manti brain eye sugar for no say young girls ni nyama do sanen nam ni trim na suechi ama de pe kakra wo de aba ne nufu anobo na opo chechecheche wo se ni muni ama no esa sorry gina ho as akwala samosi so no nti no mo penkwala no mo penkwala ye yom ho adwuma yie enti wa just imagine wo hye ababawa na so wa ye ho adwuma yie ama wa wo mu no hu se wo feel fresh e wo mu a then na be bisa ye mfa ma wo ode be ma wo ye ni ho de nyina obefa de ama wo o to cars ma wo I just we misa iPhone day abe no what to the mouth or the mouth because woman feel it at home near wife duties no to me enye no ye to me ma ne bros enye mpa enye demo pra enye eduane no ye mam me ma no omohu esisi omo so emo munyi nche so if you feel fresh inside that then the chest over outsider want me enye we what's that baby be oh yes baby be a 1 year enye say sisi achi oba hu say nani je no ho baby be a nani je no bia ko the closet mu why nema wo can't you maybe see baby see no ding sa me nam come true o feel fresh oni mu a epie won ho na mani o sori anopa kra na ni age obefie kra de obeya no kra fa no because obi so bu nanu or the sugar Asia sugar wabonta you can imagine into school fees and says to send go betia because I come here say sugar daddy for ni share my one now say ye share siketua mu obo ha waware nanso onhwa na yere ohwe eye ne kanchema I mean mpana no sen eye ne yere na waware na etisifie no ehodo na wobetimi atwemu kaka wosusu de ntina sugar daddy for no dodo na atimi entua wo fie no mutua wo abonte ma maiwa no mame famra ye nkomo na ye bono so oni mi di kaka say eyere no mo no se ye ware omko fie a nyame bi wo mu jaaye first ma uku dog ya no pe wie nwume no jaaye o ma ni ku ni fele say oye enye say ombu no so your be ma do you know say emema they need sex and ye tifie na say ya ware a we don't even care say you feel say your mom with your need no more jare no matter but they need sex sure and of course she has young girl abontia but it says so baby wa ye ho a say ye tena cha ye ho fono but small girl na enyo ne ne lete okowoma be 1 week no ehun ba ko 3 days no ehun ba ko so bibiom baby aye fresh. It is our freshness now what papa na dream no bibia obe request bia all request po ode man enti no the ode kwabontin he no benya de abefie enti wo so ti fie a so se aduane na abe no enti obe che aduane no ma no e de amawo na we ba no ntuba esiwu enya de akwa she bikini bi de akọ baabi enti de o hia no ode be kwa koma no wa bontin. It's a sex no more man. They feel fresh inside. They start repeating it. It's a baby on baby no. Then almost say, oh, they look young. It's like oh my journey kasa I am kwala dream. Do you get it? So our phone. Always near my dream brasso. Uma kunu looky sa freshness inside na. Hardly so be shabon say fine. Remember don't you? Yeah, no, I come back. But don't you think say you will be my be or what?
oba be ye na wo kan nyina e bia ya wawe no osan wo side chick na yiwe be ye as their side chick ye nso still obe twempana there's no still na ye nkoso omonkoso nya only say ye awarefo no ubeti mema de sorry to say na me ba be ka say omo fanche me because omo de asa wo mo jeans ni bebia be me bia ehwehwe nchenchen enye obia de sebi on or decent ones or be majority no or your class still or shabonte but ye man na ye wo fie no senka ye betimi perform the young girls and tete men ukunu no de na ye man no gunja ya so ukunu o wonche wo fie okwadwuma kra na adwen e wo so wo fie but e baba ku bem ana say dwuma bi stress na kakra ohu ne say ni kunu no ne nete so if you are requesting sex and yeah say na mabre or chana mabre there's no young girl ye di iPhone year brand di na abasui 17 near their brother to her man sister one empe for the abey bible ya sada no obi die asia ne hwehwe no ko obedi because ya brand na de what I say better ba worry for officer wa brand na wada no we dey 17 better obetu wa hyeda it is a niam no nyina ma emema no ekwa bontin ya worry for ne hwe na ye nja ho abusia ane adepa na ebusa ye no etwetwe nkomo efa sugar daddy ususu se denti ene emrante wa nso na ye hwe emrante wa nso ene emmema no epe nkola nketwa no emma no nso a omani afi no nso pe mrante wa nketwa omo nso ususu se denti no omo nso ekone sa what do you say versus ekone say sase na America cho say young girls ne ma enkokrafo no eni jiwo mu no the same way to young guys no young guy be see so our sister the more than sister o say young guy be there e be see so a yeah just a hunyina yeah over say happy it's mature what do you say when you job be you be at because of pepe oh sure oh yo if you don't have any pain any way be a woman so when you job be you a cause of pepe they say emrewa for so twa for bukun muchi because emema no so omo ho de aba it is the same honestly feel so stressing into no so pe mojamono mojamono na fry ya na yo Anya football na but ususu say is it going to help yeah allow sadie no for say sugar daddy be fan kola na emma no so omonso anyi no sugar mommy so fan kola do you think say is going to help and now say yenhwe no muntwitwa because obitimi ka say sugar daddy for no tua more than and a sugar mommy for no so tua ya juma na mai wanempe and I said, "Oh, you say, wo obia ne de opesa ode na brabo eye." So sugar daddy now for say unni jire a. Wo ko fa young girl no ma or so go settle eno ye mo between mo no eno na mo pese mo de ma brabo ye. And now ye sugar mommy so now for say ko fa young guy a eno a case where by a unni kunu. And the obitimi because me for say me nikunu de me ya ebeye me de ne makwa fa young guy onu so ni girlfriend bi e de how bi abebe bia no problem bi ni ho young guy aba me fie manu aduane ama me ndedi was settle me your massage service me ye shall not then okwa ma boka crash no eye ma brabo eno na mpese me de me ho eye but efutu okoma awarefo na ne die yes, because sugar daddy is brain say young girls no be a brabo. Otusu so mutua more and answer them. And yes, sugar daddy for ni nyina so na nya because your sugar be daddy be o hona sugar ni mo as sugar daddy no nyina na tua. So then who young girl no okwa fa na sugar nka ho no. Ene ma nya ne daddy woni fie. Okay. What I say obi a otue bia na de sugar no eka ho ma no. Na daddy pahwe apa bia ni ho no ma obakwa fa young girl a usu ntua e den na oje wo. Ohona ye ne fe sama ba kokora no odu besie enti no tia de aye yupie tia na ye de sugar no e kan odi hu me ye yupie adepa wo pa kire say daddy bia sugar nka ho ne ye de ne te ba de sugar ka ho ne ye de ne pie e mai wa ni do pie
I know from Odogu. Yeah, Odogu Timaya. Do you understand? And there is no way a young guy ever coffee sugar mommy or no so on sugar no. It's sugar no, sicano, satire, what dear, and then na I come. But say sugar ni one and the mummy. No for no benuma, I said then no baby, no. Into no my sugar and cow, my sugar and cow, Benyan Kola, Ariwo. I will see my sugar and come with the Benyan Kola, be every woman and Kola bombs on Moon Pejuma. Into a jar, fair water, must smooth doggy, yet wine glass as any position, weapon position. I will run on my day. Comment session 1 ounce of 4 Jencheba. Usu said the intina sugar daddy for no, and Colay as a bit because I know what Jimmy then yes, again, and as a day, sounds of her comment about. But I answer not major, I best sorry, my dear son. At the part and ne about worry for. You will bow worry for be or worry. So ndini kuni meka so ondini kuni a otimi de or ba warefo a osan twempena wozu se enne de ntina ma warefo ni timi ka se me de be ma twempena me so ma twibi eye so ba warefo timi ka sa se me kun twempena ntia sa me so ma twibi e shade me da say enya right so like I say o twempena nti me so ma twempena e wo bu wani mase it's never done but me kan say e suban obiane ni su a ewo ni mu what you say so suban ni kire wo na wadwen so ya o say me ko kwa mekono eno ye wo wasem but it's not right but show the mama can say me kire wo en me mama aba no omo na omaye amamma no omaye sa sebi emema na aba ni bi na ama emma no ayesa omo ware enwie a omo hu ne se omo awie so omo nam so eni be me catch us sa will power na ewo mu na utimi di ko wie mu no sa de ne ebi so won memu but because ye bu ye hu ni nti no any society any pia so sa oba so asori ma okopa oba so ye mosque okọ ye muslim we oye ne pa ite ya sa ne mo ne ye de chichire ye ho but yi sa ne mo ni nyina efiri ho na oba wetutu na ni awie a uwie ma ebia okọ anapa na 6 o'clock by 6 wa be fia onu hu so wa be fie 6 na no no so eko onu so kwa ko wie mu aba ya de a ekoso wo wiase but say ye ware wie a o partner say oye o bibia o peno nti wo de wo search ni okonya ye no fa ne saa na mo mbobra ne nkoni be ba ko chitia ye suban a onu so obi onse wo suban ti mi emma obi so sesa yes uchitia meka se we ade o ye de bia meka still wo da so ye enya me so be ye obi na hwe the way a etie eti okoye ne ba ko na se corner square no ati ada ho na akoye ti se oba ne so echiti obi on ma na ye ni suban obi wa ne kru ne nya de ma no kra obechiti obi on so a ye be ma ne suban bi na akọ trigger sa de no aba oba no ho abusia menim se wa men so ma men and adepa akasa yie pa na ene ansa na ebejai wo no enim se Daddy Lumba wo Daddy Lumba free mu ene ukọ TikTok a eni nyan enim se wo titi bi wo hwe Daddy Lumba ne first wife and ne second wife afani mienu wo hwe ne ma ekoso odobro ni akache edi atem ya mami akosu asewa akache nsu di atem wo de compare ne ma ekoso a ede na abeka fa ofusu se ne ma ekoso no onim me kan bebre because obi asem onim ne esiye na onim ne baaye ye dia echire asem no ne ate a ye nso ye nya nkwan na ye kebi eno bi na ne ye kan se so kware be ma be ma ne so mobo umpe na jani no nko na so ye hu to say be ma na me ne so ye bone chem so a emo iti na me so ma ye de mepe be ma ne kwa konye obi a oso nani ma ba betina no ho enu bi ni sa me ndia me ti echire asem na me ike senka ya de a ye ma me peni no ofa ne ku ye ne oye ne den kra be ma de me di kaka cho say me ma de o ye bodan a do na ba rodro so ba iti no hu ne sa sa yo musu
enti okoba wa fa wade ahoro no aboho ban a nka saa second wife mpo eken koba ene koba ye nimpo no still no onye se we yi ni we nani amawo minim se nanka nketa hodie bi ewo ho onya wasem emfa mawo be Daddy Lumba wu echi die sansensem ye koba we hu ne kan akoye bibie ho because ahyase ni eni ho minu mienu nyina ahyase no ni eni ho enti nka ye be hwede a ye mma no ye ware wa so ku mu yi ento ne ntwene so to ne twene akonya saa ayi alangaju ebi no so ni mu no ye ni yi a that bi onya baby gina ba be pre ho ba be ko hu ntokwa saa time na esi what you say saa time na esi oma ayi odobro ni ma ayi dodo ne wo Lumba mu ni pieye nte ma ne do no ko di ho enkomo ne e bo na hyase no ebi no nti o ma asem ne die mshodi kem senka ye pose wo ho a nanka on na me catch my don't second Jesus waba then because ye see ni wi an na otwe na see ye ja na asem ensu we ensu de store na ye see na bi mu so enkotu ni fu we se me pe we and ye last week crowd am till crowd ye see ye celebrating the European say ye ni we na wan ko bi I said no on come be celebrate Daddy Lumba and a court the injunction court also and papa she says we are then cry then we have to celebrate mama say kosi say why be celebrate your tiase to show celebration e course me da me person am do say me share on Facebook share me person me dem hu be do ma say because atem de o me share odi ono ne first person na onwu ye now so we are celebrating you. Yes, so you're legend. And that is it. And I was there. In Penifo me brave shas here, Kwame Nkrumah mo buy Rollins mo buy omu ye Rollins so tell us I just say be ye ready about sem be na Rollins as they be no pay be abe sorry be Lumba sem da bontin. So onye second Jesus dey akoye hwan. No ya hwan. Anya second Jesus. When who ne kan na koye bibie wo ho menua. Na 2028 o share eye president John Dramani Mahama o de compare Kane no ene aban no wo so ye former president Akufo-Addo o de compare ne ya wo hu amemo ni sen ekoye shodi me da say me shada nye politics but ade ne de da ho ye se twene da ho no amu ye monchen papa ne ya ade papa ne ya dia ko betimi ato aso na be die kirefo so etimi aye ne saa nkem se endi se amemo die nkenwu tusha nka onto aso Mahama to aso tetem another serious because ya die papa ne ya die o ba first ndia me ka kire obi se papa ya ma ne kwan ya obe die so obetete no hoka but entisa o hwenia ma o ye nanu ikranya eyi entokoya abomo bebi amafuo asamaye basa hwe bebi otefuo so edidu ye adwuma di oye bi akwan ni hu and hospitals ni hu schools o ya de only one thing I me appreciate na pa I just say atorenchen bi nsi eye hospital no edru ho say enani 3 days so to say school dan bi o sa so new town when ya hono o ma na be di ekire ekoye o show concern to ni mindful no onyi omo ayipemu bebia wo behu no ho no nam hospital ha no nam ha wo se na adwuma no eso beto oye pa to den ke benya me ka ye ma na because 4 years then wo Canada compare kwa Japan ene MPP prime minister sanka na hono na ho ne say how to second ko betimi aboa mami ka assembly fanya do wa masre ken o hwe abrabo na ye bo no eya ye bo a ye hwe se ochine bi ewo ho sesen yes sanya me no otimi ebia nipa na infomso wo obia ho shadi mate se shodi akoye bibi e dem da be jam radio so e na pepen na gegegen na me to mane shodi saa shodi so odi say unya kwanya se brabe di mampeni ana se wakwakofa yi primary si bi na wo me vote amo nkura be meshi e ya yen hwe ya no kasa
ye e bia no ye ni papa o but the way I want to control temper the way to nsem no mane rough no obi o ho pe but obi so wo ho no ma on pe de sa memi susu say sa na niama ne nsem keke bi no eno na way ni down says Kennedy you be a oye chumo oye yes oye brave ena ofa ne sa braveness na ene we no e de kasa to me so no yenye ne sa hwe say bia wo betoto obi humpin ne ma be wo na o keka nsema no but no ne ma obon so ne omudi atem nyina fa MPP akache enema ekoso because me dem me interview me yo mo interview pa ne nyina omo kasa omo say Kennedy mfiti prekope ndi atem eye ne nyina ye MPP hundo enti no kosanto pa na me so me bia na so po eye so be didi atem okay ye kan aboa sisi am no to shodi wo do ha abo shodi wo aboa eye aboa the same yeah but different ba ko mesere ba ko befu it ye hu the way ye be kan ye nsem so kan wasem na nsem ne bi o ehuru akoma nsem ne bi o ya asem papa na o kan be time net bia o kan no say ade no it is say wo pese peni die at times odua mante no aya underground work na bibia yeye enye ni nyina bi ne kukuru eswa ebe kan ne hwesa esa wo ye writing Kennedy oyobi amepa na asempa Kennedy first time o Lucy and Eyemiya pa show down ho de no oh yeah Eyemiya especially in the video bi am hu ye mpa na ase o su no microphone ni se na meni atasa Eyemiya because oyobi amepa na asem so ko ne constituency yeah bibia the way o che aged for the way o che aged ni obo ankwala school ni am hu se o was a vision no but bibi kitu ebi ene sao aja wa akoma pana ya na wakoma na woso kaka ba ye nim se obo homode lenso obi a sorry obo homode se ene ba be koye ntine na so no onkusana next time no oh yeah obi am penance think abeto ama no oh yes he can buy and abeto ama metro ama no ken fan ba ko ha na ebusia Bella erade Bella mi chia wo baby awo ate aden na otete mesa aden na otete mabrabo abayo we tete me mabrabo na yenhwe adepa me pese mi misao wakoya obey e ma position bempa na epe asim e ba ne mpaso agora bed I'm talking about bed Bella your friend say waka Bella ma na sa Bella no e be fo endra mi hu no Bella na nka so e be fo ubo ni di na o de me ka massage nteja ye nyina ye be ko ho me boni de rosa sa maka yen so de me ka massage nti Shadi obi sa question about my position na oni oba pe positions ni nyina if only ubetimi aya nti ne wan pan at the time it we me extra large into me one me style sir oh yes o sta na bi ni nes me metia mo doggy no wey na say met doggy no say doggy na nya one style enya one bay doggy e umbebre but o de ma akesefo a they can do it want me ma okese position na ye ka say scissors ana there are some styles oba no especially so oba na wo top as ni ti beba from ne men koye mbuko but oba slim still bia obeka so oba slim adepantu betimi aye position pa na me no men hwe me kese because bi wo ho o show kese obeka say na position be na adepa betimi men hwe me kese na nye nmudwanfo Uma me styles ni nyina ebia metimi aya adepa position pa na we good position am ye good they satisfy me metimi aya positions ni nyina but they satisfy me me dey asem bottom I know they for Mr. Right metimi am other game dog ni say ni bi ana na ewe bi dog no say wo say ni was say ene wo say yeah ene wo we go by ni nyina nti utimi ye ni nyina send am iti we kra metimi di miti esi for mama me na wa ha no say wo botu mechi amaji because me nsa a support na wo be ma no so do nsa eku kimi fit my yasi so which means that obe
And I say no so your friend is saying. No say o bibi say wo. And then no dey get doggy. And no put the standing doggy. When your friend is standing doggy. Adepa. To bet me I standing doggy. Oh yes. Serious. Standing doggy. And no one why no na be man boys. Yeah. Inti mu am sorry am ye na kese fo ntimi nye position. Adepasa wo de bra. Ba bia wo do beto. Abusia ye nkomo na ye de. Na ye se and me producer babbo me. Ye se ade esa agro ye de no. Na ade esa akwantufo. Na de metwa. Producer ntime momme. Ntime momme and me twa adam so dey. Enti ene adepa. Yes, so why him funny be hu. Shade o hwa me a. Me dey say dey wa be ka ma yi hu. Bella po. Adepa TV ye jo. E wo ma week bia ye beba wo. Nti answer na no. Obi be say wo obi a wo be chia na Mr. Right bi wo hwa chia no. Bella Bella ade me ka cho say Bella ye be for o sim me ka. Oh, ade ba kwa ya me ka na say Adepa. Could you believe say me wo koko mremre station atenka na me bad Bella na ye kasa guma so madam o shana wafi Bella kono ho nti we ye di piaka Bella ye beifo ma di be ye pie ba bia Shadi medo Shadi so hwehwe me a me woda akoma okay me woda akoma uhu Bella nso a ubehu me a ya squad o be so me dwane a o de bra ate ya me bia me po am obia we say me ye adwuma ma wa hu Bella kro ya me king Bella no ho tro Bella beifo hu na ubehu me uhu Shadi so oti he ya ubehu me yeah na say adwuma bem pa ana wo adwuma bi ade beto dwa na menya ma yema me yema me me adwuma bebre me African drinks. Oh, okay. Any abubo so eba adechre so a me wo ho. Udi government sikane ka. Me wo ho. It's like me bibia. And uji adepa uji skapa. Oh yes. Ka de meje kakra. Oba ya de. Yankopon srawo. Onya okese. Oma uku ntadua munya den. Amen. Na nya te se Bible no fa bia wa abre nyina. Because that bia me ka say madam for baako bi onu so ososa otese bo no ososen oso ba obi di akire 50 ni chia wo say Shadi unim say me mitimi trick me ku and I'm say I don't know trick ku o say me ku ntimi di mi ana odi me sere it is asam na ya 50-50 kan na ya mpa ye say kesefo sebe mema na mo da enye tokuro ni na ye ewuram ase ebu ha ye si ye di mo sere na ma ye di ye kan twem uni experience untimi ndeti kese obi a kese uni experience untimi ware obi a oye kese what you say yeah na sa je wu obi a uku say ese mi hia no na o ma experience oni experience academy obedi muslim academy obedi na say yampa ebinu di obetimi ada ho papa so boa na ni sire mo enti na sabe makosi akuma na china na dudu ana o se okesefo no ye ho kwan hyeda enso sa sabe ye ho kwan enhyeda enso sa enti unya experience enye boya na ade fa bebie bewrem no one target tokro ni ya would be funny so na sre no so akatawe to say akọ hu ni be wan we release your for bibia abusia obehu ana akoyo your patochi ana fofo ba ko mienu mensa me chia me dofo papa Bella me boss lady ba ko me chia me ma Erama Bentum any eresi me chia Mr. Money madam for back me fighting partner by any day me ankwa me do me chia Davi oba papa ma me ni dey say Mr. say we can answer ma dey start here Davi any chop kiss na okay abusia na obi be say ene dia daye ekoso ya eni pitri adepa ene no atwetwe enkomo no maka cho say me guest time show we opesa wo mra so a from yankasa personally nia baby biara wo bia ye beba me number no 0243
4246 Joshua de beto screen so na wachro edin shodi nti hu eno na pese ye mmera ba bia wo bia wei eye guest time show ane e wade pa TV ye ba ye bedi nkomo niam bia ekoso no ye be ye e de amaw na ene obi be se wo hwe ba bia ene ye tena ase a eye Belle's Betel ene ye tena ase ubetimi afre eye Belle's Betel I was 054 89 21416 054 89 21416 na ope eye Belle's Beauty a owo Dakomai na Shika Street ane ubetimi enya no ewo honom eho ena ne Joshua ewo na ye ka eye Belle's Beauty a abusia ade abela eta ye pa ene ope massage papa sa wo ye oba wo ye bema oye pofni nyina bi owo nkrofo a chese ope oba obe chese ade bia wo pe no oye pedicure manicure enso ewo honom obeye ede ama kama na ade ba ko a eye mede ewo Belle's Beauty ho ne se woduru ho a o check your pressure ansa no behu se massage no a wo beye na ebeboa wo na ene ba akokro de abeka ho eye detox abusia sa detox we mame mi amakoye binti mame nka because all the chair me free what I okwadura na we yin America bela de me na kopa na so ade we de mame nyema no se wo ho na isa wo honam eye wo hu sa se cholesterol na dawson ase oil bi wo nipadua wo nante kakra na wabre wo ye bibi kitwa bi ase wabre abusia ko Belle's Beauty wo ko a wo se open detox o ya massage ni wi a o so open detox no wo den onan be sisinsuom no wa plug ade bi electric no plug a efi bi a wo mu nyinala atwini nyina efi wo mu se o kompo no wa ye dududu umuso o ye detox we a ema wo so te na abusia ansa na me sowe so no se de amaka no we de mesre samu beboa we ye mo amunia yese ade wo fi a oye shodi soap wo ye oba wo ye bema na nso oban agu wanim wo ye tuntum kokko ana wo color no skin wo timi se asesa meti he mi share makeup asifo mi nya bia na ma shada na me de manim ankasa betena hase because me pese wo hu se mi soap na nya fedi agro pimples aje wanim afa unhu ne a wo bɛyɛ a wo de frame ankasa personal shodi number 0243 434246 baby biara wo bia ebe deliver e de ama kama nyankopon nsure Joshua enso na gina fidie na chi a o chinchim ema wo no nyankopon nsure pa na Bella big up to you. I love you so much, but God love you more. Adepa when nyankopon nsure amenya wo kese ekram Abusafa amaka obajiki travel hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how na TTB. Now they are cover plane. You go to international airport. You go to Apeko airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Munya, be on Metro and some project to you. So you go to Mama Divine Space. You go to GQ Luxus Hills Hotel. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.